Aga jinglekai Serie A perengga Juventus Persia ika AC Milan. Haba pai syakana ga jinglekai baro arteri gi Kynhun kia khai klemla abat penki jar hadu bokot jong ga jinglekai wala da baro arteri gi Kynhun kila Persia katogat ne banyo penki jar Henry Omdon gino ge bala abat pen urlong. Haga jinglekai La Liga perengga Atletico Madrid Persia ika Athletic Club. Haga ga jinglekai ka Atletico Madrid kala khurga nam job hadin bagalala abat belim ika Athletic Club dan laila kawai. Haga jinglekai League 1 haprenga Kynhun no Mbappe ka PSG Persia ika Le Havre. Haga ga jinglekai baro arteli gi Kynhun kia khai da marlai gol. Baria ga gol pene khai jonga PSG la yo ban tap ashwa ban kut ka jinglekai. Kata haga minit ka bakandai peu plusan lengba uramos. Ba lengba ga jingya khai ka PSG ka don kam satang shipon ban yo ra ika namla do jonga League 1 menta ka samoy. Haga jinglekai Premier League haprenga Manchester United Persia ika Burnley. Haba pai syakana ga jinglekai baro arteri gi Kynhun kia khai da marshi gol. Yaga shigol jonga Manchester United la yo ban tap haga minit ka nyau peu kandai lengbau Anthony. Ba yaga shigol jonga Burnley la yo ban tap lengbau Amdouni. Hashwa ban kut ka jinglekai kata haga minit ka prap nyau lengba ka penalti. Haga jinglekai haprenga Kynhun jong goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa Persia ika Chelsea. Haga nega jinglekai haga kela step ka Aston Villa kala yo ban tap argol. Henry haga kela min ka Chelsea kala la ban siukol yang yaki argol joka Aston Villa. Haga ba baro arteli gi Kynhun kia khai tamar argol hadu bokot jong ka jinglekai. Haga wei par ka jinglekai haprenga West Ham Persia ika Liverpool. Haba pai syakana ga jinglekai baro arteli gi Kynhun kia khai damar argol. Yagi argol joka West Ham la yo ban tap haga minit ka ba sau peu lai lengbau Jarrod bada haga minit ka ba nyau lengbau Antonio. Bari yagi argol jonga Liverpool la yo ban tap haga minit ka ba sau peu pra lengbau Robertson bada haga minit ka riu peu san lengba ka ungol. Ba lengba ga jingya khai la pelong yaga Liverpool bakan syamjing ban yo ra ika namla du menta ka samoy. Haga jinglekai Saudi Pro League haprenga Al Khalij Persia ika Kynhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Haga kela step jong ga jinglekai Omdon gino gi bala bat penki jar badai haga kela min kata haga minit ban riu peu pra ka Al Nassr kala yo ban tap yaga shigol lengbau Liporte. Badai lema ga shigol la pelong yaga Al Nassr bakan khuri ka nam job. Haga nega jinglekai dai wela not baduna khandai pon yaga Al Hilal ka babat yaga kerdan ka paningkong. Haga jinglekai Bundesliga perengga RB Leipzig Persia ika Dortmund. Haga nega jinglekai ka Dortmund gala khurga nam rem hadin magala sya pelim sok hakmat ka RB Leipzig hadu saul akawai. Haga jinglekai haprenga ladu jonga Bundesliga mentaga samoy ka Leverkusen Persia ika Stuttgart. Haba pai syakana ga jinglekai ka Leverkusen kalala ban penia khai ya ga jinglekai damar argol. Bari aga gol penia khai jonga Leverkusen layo ban tap haga last minute kata haga minit ka khantai peu plus nriu. Baleng baga ga jingya khai ka Leverkusen ka klem pat syarem na ki lai phuai ki jinglekai menta ka samoy. Haga wei par ga jinglekai Bundesliga perengga Bayern Munich Persia ika Eintracht. Haga nega jinglekai ka Bayern Munich kala khurga nam job halaying hadin magalala ban lim ka Eintracht da arla ka wei. Bari agi argol jonga Bayern Munich layo ban tap lengbau Harry Kane kata haga minit ka khantai bada haga minit ka ban riu phuai. Baleng bangi negi argol o Harry Kane ulakan jo syaki lai phusan gol haga nega samoy haga ba utam hadu shi gol ya bo wan haga gerdan ga ba ar haga jingyo tabun gol menta ka samoy.